دوی خانیه کوپر لکاولکی دیچه چیروکک جهاجاری خمبارتر هیا. روتاوک هر جاری خوگهاندوی مالباتی جی کوکا چاوان یازاروک اف حیشت مهن بنخوشیا پنجشیره آن کو سرطانی کتیه و گریک جی تسریوه ده چی بویه. تو امکان وی مالباتی توننه و عملیات بکن. زاروکا بدو رهف کو تمنی وی 6 سالن جبر نخوشیا خو روج بروج لاواز دبه و روشاوی تیک دیچه. كتكامي رهف حمري 6 ساله نخوش بو تقريبا افحشت مهيوي بشتي مقاران سر تختورات ابدمه هي انه امزانن بالكاريا اهلي عاموده مدار خص شامي خزعج بشايك شادر جو سرطان دخينه دي كتلش سرمجيه سر عليه راستي كتكام روبرو زعيف دبي يعني تشخا معالجه غير لازم الزوب بيبك انه معالجه بيبك تشيترتره انه بدرنجي يعني تختور بتشخات عجله بك انه معالجه بك تشيتره جبو اعضاء جسمي تعدلينيه بافي رهف بكلاغري وحسرتك زيادة بحث روشا زاروكا خودك وجبر فقيري وبلانغازية نكار زاروكا خوا جفين خوشي رزقار بك ونزان بري خو بدا كوي داري البحر خوش يادي المحارمات في استرانا هاني وبابي خود كجه بافي رهف دبيجة او قاس روشا وان خرابة مشك جي دمالاوان دا ناسكنا كشكامي حشت مهيوي نخوشي افدمه ابن خوشاي حسيان در كتي زلطان وروج عمي بس ذكر بي باري راجي باري بقرا تيفيا باش خودي وش خير خازاهي ومساعدة من بكي كشكامي ويجي كده رخص أنا كان بيش في وقت مصروف نايق داندن وكود أيامي وكشكامي بيقدر كت ابن خشيا بيس ابن خشيا زلطان والله العظيم قال كباري مقرانة مدن أقلا برشاميجي مدن أقلا برجي دركتي ابن خشي بخدي باري مقل كي قرانة وبقرآن نأز نقي فينا خشي أزمرنا مجمنا قد تشتك حالي من صفر مالا من بنر والله مشتي ناسكنا ديار رهف تو چاره لپیش خوا ندیدیه دخوازه هواره خو بگینه سروکی هریما کردستانه و دبیجه از دخوازم زاروکا من لبر چاوی من مظم ببه خوازم از دقي خبشين مش سروكي برزاني ر وشي مسؤولية مزن هي انه از كتكا خواز داي كاره فهم انه از كتكا مجمر معالجة بكن وشفاء بكن يعني شوتا ادلاشي كتكا مدي قولوا ديشي قلكي بمزحمته از خوازم ولو البرشاوي مزن ببه ودرمان بكن جمره باوی رهب جبوکو معیشتا مالباتا خو پیدا بکه روزانه داد کف بازاری وکا کار کر کار دکه او روژه 500 لیرین سوری وردگره هما تیرا پاری نانی وان دکه هگر تو آلیک آلیکاریا وان نکه دبکو اف گل روش بروش بچلمسه برای رهفه یه بچوک تم لبردلی خوشکا خود ده جبوکو هنکی نخوشیا خو یا گرانج بیر بکه لی داوی اشاره هفی نای و دوی بزودترین دم وره چاره سر کرن